Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto has been a long time coming. It's probably the most famous fable that Aesop wrote. Te Tama, te Tangihia ai te Wuruhi, the boy who cried wolf. There are two kupu hou. The first is pi. As a tūmahi hāngu, it becomes pia, and it means to disregard. I pia tana whakatūpatotanga, nā wai, ka wharaia. He disregarded her warning and ended up injured. Our second kupu is pukuhohe. It means funny, jest, or comedic. He tangata pukuhohe taku koro. My koro is funny. Kia are mai ngā taringa listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Tama, te Tangihia ai, te Wuruhi, nā Aesop. Tērā tētahi tama nanakia, te tonoa ai kia tiakina e tahi hipi, heri te tonu te pukuhohe o tāna karanga i te Wuruhi, Wuruhi. I te omanga atu a ngā tāngata ki te wāhina, ka katakata ia ki a rātou, he whakapau nō rātou i te wā. Ka tae ki tētahi rangi, i tae kiko kē te Wuruhi. Ā, ka mate nui tā te tamatangi i te Wuruhi, Wuruhi. He o tia nō, heri te tonu nō te māminga o te iwi nei, ka pia kētia āna tangihanga. Nā wai, ka noho kē ko ngā hipi, hei papa nā te Wuruhi. Ko te kiko o te kōrero, e kore te kairu kahu e whakaponotia, a hakuapa te pono o āna kōrero. The Boy Who Cried Wolf by Aesop. A mischievous lad who was set to mind some sheep used to cry and jest, "The wolf! The wolf!" When people came running to the spot, he would laugh at them for their pains. One day, the wolf came in reality, and the boy this time called, "The wolf! The wolf!" in earnest. But the people, having been so often deceived, disregarded his cries, and the sheep were left at the mercy of the wolf. The moral being, a liar cannot be believed even when they speak the truth. Tēnā rā koe I whakarongo mai ki whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. We don't have sponsors or outside funding, so every episode is made possible through the tautoko of our whānau on Patreon. Your support helps us to continue creating high-quality reo Māori content and bringing more Paki Waitara to life for listeners across Aotearoa and around the world. A reminder too, if you're a kaiako or kaimahi at a kura, kōhangareo, punareo or school in Aotearoa, we offer free access to our Patreon. Simply send us an email from your staff email address at whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll receive early access to episodes, downloadable PDFs, exclusive content, access to our reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of more than 150 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko keeps Whakamiere going and allows us to continue sharing te reo Māori through storytelling. And if your podcast allows for ratings or reviews, we'd really appreciate you taking a moment to leave one. It helps new listeners discover the podcast. And if you know someone who loves Paki Waitara, audiobooks or te reo Māori, share your favourite episode with them. Ko Taurapa au e nui ana te mihi, hei aha kua nei e hoa mā.